پشتی بداوی هاتنا خۆپێشاندان و گرەڤا پرۆتەستۆکردنê li dijî komkujiya Cindirêsê, grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê dest hilmeteke gef û girtinê li welatiyên Kurd ên Herêma Efrînê kiriye. Polîsên serbazî yên Efrînê bi fermandariya Ehmed Gepso welatiyekî Kurd ji nav bajarê Efrînê girtine. Li gor rêxistina mafên mirov li Efrînê, Salah Cello ji gundê dîkê ê nahyeya Racoya. Temenê wî 40 sal e. Li bajarê Efrînê berber e. Roja çarşemê 29 Adarê hatiye girtin. Fadil Mihemed ku xelkê Cindirêsê ye û ji nêzik ve rewşa navçeyê dişopîne, ji rûda wê re got grûpên çekdar hewel ditin tirsêl nav nişteciyên herêmê belav bikin. جروب تشاكدار العفرني ترس بلافتك النوف خلقي دو نل جندريسي تاني العفرني جشتي للنوف دي ترجي قافان دشنش خلقي را قربشدار تفلي في احتجاجاتنا نابن جبستي ازاري حيار وجهرو وقت تهديجي دشنش خلقي تفلي بنا راجي وبشدار بنا جي وني ورن قرطن وني ورن بن جاف كرن اللي امجي وقت بانك دشنن جري خستن نوف دولتي را حقوقي مروحي انساني قر قومتي خبشنن عفرني بشن نوف عفرني وقت في انتهاكاتنا هاتنا بالكاكرن لسر بسكنن بحقيقة سد تفلي في احتجاجاتنا بنا وبجدار بنا حيروجي مصطفى شێخۆ کۆیەک ji belgekerên binpêkirinan li Herêma Efrînê ye, ji rûda wê re çend haletên girtinê eşkere kirin. Duhu Salah Cello li Efrîn ji gundê dîkê 40 salî hat girtin û İbrahim Emer Reşo عمري وي 18 سالي لجندرسي هات قرتن وقالك تعدلي بو وتعذيب كرن وكاتشك بالنافي دجلة حنيف سيدو 27 سالي لجندرسي جندي رمضانا كاني بخاش بن دستوانا بزوري خلاص كرا روج بروج قرتنا ام بهيفينا ان بربرسياج بر عفشين دا خدي دركبن جبر زخت قالك سروانه قدي مسكجي حيان نهاد بن دستي جيش الشرقي دا قالك تعدل وانتي كرن بالقيادة ابو فواز پشتی کۆمکوژیە Cindirêsê bi hezaran Efrînî li pêş mala qurbaniyan ketibûn girevê û bi yek dengî daxwaza sizadana kujeran û derxistina grûpên çekdar ji Herêma Efrînê kirbûn. Hüseyin Umer, Rûda û